Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kirang bat kithay lekay jong kakanhon Kudo Association Meghalaya dangshan kilalit bane shimbenta haga 16th Kudo National Tournament Arhaja Arpusan Arhaja Apunreo kabalapan nong hasurat bat kumjoru haga 6 Kudo Federation Cup bat haga Akash Kumar 17th International Kudo Tournament Arhaja Apusan Arhaja Apunreo nagalyang kakanhon kalajit arphongot kirang bat kithay lekay banlet yeshimbenta Henry Nakadaw jong kajingbam yo ya kibabay pisa neka sponsorship sangut na kini kim shimna yo show banlet bat tangkhat sangut kilami nagajilla banlet yeshimbenta na kini ki khat sangut hinyongot kilayo kajing job kata o Ferdinand Nongdhar ulayo kaway katak maksir bat kaway katak marupa ka iba la kordor umdor kalayo lightly kita kamarnong kalarisa nongplang kalayo kaway katakmarnong kadamon lang merbo kalayo katakmarnong u Alfred Papeng kaway katakmarnong karibhalin marbanyang kalayo kaway katakmarnong Pincham Lutimi Suchiang kaway katakmarupa bat kaway katakmarnong habagren makinong tho okobor u President ka Kudo Association Meghalaya uba Pinchai Maubri ulay thu bagakanhon hala ijong ibor ibarit kala persyang banyalam yaki khna banlet yeshimbenta shakirinsan per ulay thu ru bakaseng kala ai da kajing tho shaka sorkar bakan ithu no yaka association jongki khnang baki khna kinyo kajing dirap ladaki mi banlet banishimenta shabar ka jilla ula ong ru bakumbalong menta ki khna ki basha hikai ha ka kanhon jongki ki de ki bawan na ka long yeng ka baduna ha ka yo ka kot bat haba ki let banishimenta ki kme ki kpa ki hab banshim wat da karam ru tang baki khon jongki kinyo alat ban mi khmat ya ka jilla nakalang ki khna ki bayo takma ki penpaw ka jing songu ya ki nongkershan ki balano senyang bat plelat yaki banyo let yeshimbenta kilay thu ru baling ba kani ka tournament kilayo shibun ki jing hikai bat ki don ki jing kermen baha ki weipat ki jing ekop kin la banwan ra shibun ki takma la ka de aksiar karupa ni karanong play krat nombor thau bla ai ni kemat bukai bakya bangin la banyali shimenta Hatia po surat ya kaneka National Kudo Federation Cup bat ka Akshay Kumar Tournament ka balong mentau benai bat kikna kilawan rai kemedan te nakaliang ke jong nahi nikong ni syap ing ai kuplay ya kikmi kipa ki bala tristom nomor ba ngitip ba kaneka kudo hang ne po jela jongi kadang dega seng ka batmai ngim padon ka jingirap nong nu ru te lingbahi ki jingirap kikmi kipa ka jing kersan ki jongki ya lagi jong kikun ni salah bani le shimbenta satia te haku ju ko poru ngai kublai ya ki ya inong mikmat jongi I emeli ba san bor sulai ibalai jingirap ikine ki khna bat kumjuru ya iriki sulai ibala irap yingi ha ka transport apa kaliang bang yuan pai te kumjuru ya ki seng balang ki bala irap kat bakila ila ki pori barit te nakaliang jonga ngakwa ken berkedu ya kalian ke jong sarkar ba ka itu no employ ya kene ka game kejungi namar ba kene ka game kejungi kadai ka game ka bala recognize te ngakwa ken ba kan itu no employ kenang ba kini kena kejungi nang ne khmat ba kinda kinle shimbenta kinang yo susu kinang yo ken kata ka jingerap naka liang ka sarkar jungi namar ngi ngapet menta kene ka sarkar kairap bun ba ka jingerap namenta sport dia ki sport person te kuntahin ngaru kwa ken ma bahkan itu no employ ya kaneka Kudo Association of Meghalaya kena ba ki kena jungi kindali shimbenta nang ne khmat kinum don shu kata ka jinjar ma menta lalong isin ai ki kmi ki pa papli tang banyo banli la kai ki khon ki don ru ki ba hap shim da garam da kasha tang banyo banli shimbenta te ki don ru ki kmi ki pa ki ban hap ban ya bu benda ri ki ngam kwa kin tang mata ki khon ba kin nyo banli shim benta naman ban represent nyakat kad ya ka state ban represent kin hap banli ban shim da garam da kasha dengan kuat kan ngakwa ba ka nakaliang ka sarkar kan itu no si employ no ikani bat ki nakiliang jungi ki khna ki balawan ra medal ki don do nyongut ki balawan ra don gold medal don ni silver medal ki don ki bronze medal ki don tang kita also komen melikong syap ya ai kabla yu blai tai kan rat ma blai dai ni stia bagi la ban ra ya ki dia mo kita kemakser kita kemarupa bat kita kemarnong
Hastunan sa kawiru ka game ru kolong discipline ha. Ando kawiru long ka jipinya chitiru ka biang ha kam dei ru kamlong re kamba pergi di game sekena syafam kita te ngimpat ya biang ru hira tu ka sniru gila shu ya ka bala ba gila shu penmi la ka penmi hi sa ma na khana la shu ya pan tu ka mila ka bala penmi lang ma asa tim te ni penmi tu yang sayo ya katiaru yang dei hira dan personal tu ko namar bangim pat sola na ban thiet namar katiaru gam dei batat ide gi baram tang hawi bri ru ka shong dos po ja pro khat di tem na do clear do kchat te tu ka si ngim nang shu ban rai kam no kembangan jenis keteri bat isa mah di beram jadi presiden jadi la shu ya rai no tamba komdo ru inya penmi ya kata bisa khang manginyo ta manginyo ban le ka ha kan ni makhan kitiar kitar kem accept ini ban rum sha ka area naru akan turu ya ka sarkar ni ma makan itu na ka ni ka senjungi ma barang gidang seng thamai menta namar ni menta inang seng thamai le kajing e ka babun sa ka wiru ni baro amde hira ki ba biang ba emma ni ki baduk basuk sudahi mulai dari itu malah di kiki kicingnya istri malah di kicingnya saya baru berkunjung mulai kembali ini kita curi baru spesial bayi kini kita lah kisahnya curi kita dari kami istri lagi malah pen ini mah kami kini mah numpan pa istri malah kembali lagi sempat tahu bayi lah dalam kalian jadi nak kita jadi sampai kan kata cinta nala dia ila ya ila kesan dia kuntang semua yang ba do ni ngada mau tambah ngim dia bentuk jengkemen sama kayak bagi sedang dia bentuk kecinta ni te tahu di taman saya outplay kerana pada dia biar kau support parti ya kecinta tu kayak experience yang tu dan kepuas banyak orang tu lah lep hai pada ni pat te phai ki rule se e bai ni pहिले ek ipam dei ru te to ka experience kala ni la experience bhai ni bane panwan shaktiya panwan chene ru na ek play ki sem bhalang balai sponsor ni ka association barwa ngam hot ngam jam ala experience pat ngam le kai ngam tu chikan man re ngam ye le ben kat wala ai ke bei mai pa la la yang ngaban pha shithia tai place pun kibiang hi bet garo long tamang dang di first kadang impat tem ha ki baro impat danang pha de ski tingin sanang ni ningkong ai ngui mi pa bala kersan nga ban yoli stima asngo kemen kata hi beyo ne medal bandang nya terus tong kisman công sắp tiếng ai ngồi play bù ai cầm nhận một cột một khi khi khôn cũng chụp được cái nông làm trong sân thâm đi san miss là ai cái chuyện cây và kêu sẽ không ăn mà để không tâm có ý lượng ai ngồi lăng cái sân halang per begila rapan no senyang unjuk dan lang kumbangat tepang bi MLE kumbak sangpor sulai lai ram te sugi kawai tengah buat mengkentu baga sarkar kan itu keluar no dari association baga senang baga kinang lap ni sekemat kin cuba dikidan kam makin leceng istai kin kam yo kan da kidan kamban sponsor na sarkar tang kini kepara di bawah dan bayam di boleh tunai bawah sekolah susne te teng dalak jangai uti ke singkian te ke bailet baywan ke khamram ke bai plane rak dem tak baram emong sosne mo punya tôi long mi ki khun ru chung sang yo penrap chung bam yo su la penmang metik teng tai bai kali ai play kat ya daun baris nong yorem kamtam kelak no senyang bat nyarap ikon jangan memiliki kunjuk sang sama which na kibalawan lang ay sithi thì ni kong ning shop e apa ai play try ra apa ai comment ka ba sai paklan yaki kila ban wan ai sithi
thi thì cùng chú đó ai cũng lấy ya ki bak sanbal sulai ki bak riki sulai thì bak cùng chú đó ya ki seng balang di balai Arab thì buat lagi jing Arab juga kalau ke barat ndri kalau ka jing ai min siam wah iki kena thì buat kawai ru kalau kemudian lingba dalam kajian Arab yang kasar karu ikena lala manra haduk ani teliki medal ti ngasuk itu moy kasar kar lada kala kasar kar bani Arab yaki kena sponsor ndai ban asyikun la ai kat kan ban biang yaki ru ti kala long ka jing mentoi ikena i bro pariakannya ka jelai ti tanggung ini kentien ndai syikun ban kunjuk week members di balai Arab ban di balai Arab ban kini kena naduk bersedang aduk bentah aduk di kilauan Thai wah bantuan Indonesia ini gila IT application secara government ya ka sponsorship dari aduk mentaru yang pada response di akermen ya ka government bahkan lek kam koloi ya ka dengan sponsorship kenang pangan ya refund no ini ki jinglut AA juga kena ke ban ai no sih ini kena di Filipina di